आलू खुला गर दे आलू और काई में नौ गंदा और काई में और जगह तक तो ने फुननाय वातो बिमिया फ्र फाइल हम्बा फुननाय लेगेला नु बाहेंखा बतुय बस तौखा तो या दे ge ba बाहेंखा सिलि आं दो हांगे पातो फाइल साउथ्र माने आइ बंग ता खुरनाय लेनाय नेरन फुननाय नाय तो ने खुरनाय के हासिन दा कमस काई आलू काई नाय asal आलू काई नाय आलू काई दे मखा ता आलू खलनाय मने आलू सेर ल मान माथा थंग दो ना सेर ल मानाय ने बस मा संखा आलू काई मने Januari itu kak kayak lagi na harus sesuai dengan tau kayak sih bukan một thì thằng bây là ha lagi na yak bahasa kaji ko yo rằng là yak vậy telur ya cái này enggak Kasi basta tete ang te al kan này là basta tete kasi bộ phẳng thấy tổng bây làm là o hang thei pa tổng này có tổ lão bộ sắc này có khur này cái là nè ya kho cái này cái là ya kho cái phổi thì bu hang ti sa dor ko thei ni de nang si sia kho hi hai ing dro kasi kita kasih try khai này thì có masa setengah pieces cái jaga rồi pieces bukan ti sama thei ni dro Nam tu rolat thei be bel hamle nam dro bolai ro bo phang ro thei rong to mal hamla he betra nai nes ko bunya phanga dala khu khu ro ing lian le da ja ke smartphone pa ger na le su su le ai mo si kai mani asa busa kho de ma kair pisting ke stolia na kamate to wu so so to bai le ta khu thi te pias le kho này thì có try khai này thì có bes le chi jon ya khana ang kiri shom chi Korea ta bo buti khai ko he so smar gra pel khara ta khok bai te mas kaisa sto koras na te ini cactus ka mang do ha Anh tôi nó về bên này bắt thay phải rong cái masa này xem bự đây là xong rồi đây các bạn tay của này mà và giờ suốt tiêu các xuống này trong đó các bạn mà thay số bút này bắt thay có răng đồng mấy là ha còn lại thì thay số bộ bát các bạn mà sebar bây giờ là bộ bát sebar ya bây giờ là bộ bát các bạn mà sebar rồi thay số bộ bát ở rock sinh hình bát đồng bây giờ mới có house khui này house sâu bên này to là sinh cái bộ phẳng ở sinh hình ya phẳng ở rock thay đồng bây giờ rồi bát đồng này hôm mai trên đó lệ số hai cái bắt thay basa basang đồng ha bắt thay thay số bắt thay sabar sih ini na pemberutan kepala tolaros tuh kayak tolaros ini